Assalamu alaikum. KJTV YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün güzdün 1 ayının 1 günü, 1 sentyabr. Sizlerdi Bazarkolgon şaharındагы valyuta kurslарымен tanıştırabыз. Bugün mektep okuçular üçün özgөчө күн, bilim günü. Barыңыздарды bilim günü менен куттуктайм. Bizi жаңыдан көрүп жаткандар болсо, бизге сөз түрдө катталыңыздар жана чыгарган ар бир видеобузга лайк басууну унутпаңыздар. Bank компаньон евро 81.50, доллар 80.80, рубль 1.31. Bank KCB доллар 82.50, евро 83, рубль 1.31.50. РСК банк доллар 80.20, евро 80.50, рубль 1.30. Bank Optima доллар 82.50, евро 83.20, рубль 1.31. Eko Islamic Bank доллар 80.70, евро 81, рубль 1.31. Doskredo Bank доллар 81.30, евро 82, рубль 1.31. Валюта D акча алмаштыруу жайы доллар 83, рубль 1.31. Баязет акча алмаштыруу жайы доллар 82.50, евро 83, рубль 1.31.